Kajeno re nka thuto ya rona ya 23. Ke a o amohela. Thutong ya rona ya 23 eo re nkang ho Mareka kgaolo ya 3, temana ya 7 ho isa temana ya 12. Sehloho sa yona se re matshweletshwele a ya ho Jesu letsheng la Galilea. Matshweletshwele a ya ho Jesu letsheng la Galilea, kapa ba latela Jesu, ba mo latela ba ya Galilea, letsheng la Galilea. Thuto ena ya rona e latela yane eo Jesu a ileng a ruta ha le sinagogeng mane, mo a neng a fodisa motho ya neng a omeletse letsoho. Ya ba batho bana ba belaela, bana ba Bafarisi ba belaetswa ke taba yona eno ya hao Jesu ke eno a phekola motho ka tsatsi lona leo. Mme ho se utlwane ho qetetse ho bonahala hore ehlile Bafarisi ha ba kgotsofala, mme jwale ba lakatsa ho bonahala ba hlile ba batla ho bolaya Jesu. Ho qetellong ya temana eo re neng re le ho yona kgaolo ya 3, temana ya 1 ho isa temana ya 6. Temana ya 6 mane ehlile bolela hore jwale Bafarisi ba tswela ntle. Bafarisi ba ile ba tswela ka ntle, ba etsa morero le ba Herota. Ebile ntse re re mofuta woo wa batho o no sa kopane ho hang, empa ba ile ba kopana ka lebaka la hobane ba neng ba nahana ba Herota ba ba thuse hona ba ka bolaya Jesu jwang. Jwale karolo ena eo re kenang ho yona re reng matshweletshwele a ya ho Jesu letsheng la Galilea, hobane Jesu o la hla tloha hang moo. Ha o bala temana ya 7 o fumana hore Jesu o la tloha le barutiwa ba hae, ya ba o ya pela lewatle mane. Mme bongata ba batho ba neng ba tloha dibakeng tse fapafapaneng ba tla ba mosala morao, ba hlahang Jerusalema, ba hlahang Judea, ba hlahang Idumea, ba hlahang Tire, ba hlahang Sidoni. Batho ba kaofela ba ntse ba ya ho yena, ba mosala morao, ba batla ho utlwa ha Jesu a fana ka thuto. Ke itse o tlohile ka hara ho motse a leba letsheng la Galilea. O nana le dintho tse mo kgathatsang tse teng ka hara maikutlo a hae. Taba ya pele ke hona, lefu ha le a lokela ho mo fihlela ho a eso phethe thomo ya hae. Ke taba ya pele hore ho se ke hwa etsahala hore lefu le mphumane ke so phethe thomo eo morena ntate wa ka a thumileng ka yona lefatsheng. Taba ya bobedi, o na ntse a ipotsa, a kgathatse ke taba ya hore na hana o tla fumana neng nako e lekaneng ya ho ruta bongata ba batho ba mo latelang. Ha e le mona boholo o kopana le batho ba nang le bothata ba batlang ho phekolwa. O na sheba hore na ekaba nako ya ka ya ho ruta e tla ba neng, hobane batho ba nkgannela hore ke phekole haholoholo. Taba ya boraro, ha eka batho ba jwale ba mo lemoha moyeng, ba mo lemoha hore ke Mesia, ke Mesia ya tlo ba lwanela jwalo ka ha na bolelwa ke testamente ya kgale. Mme jwale ba ne ba re mo lebeletse hore a tle a re lwanele le ho re hlolela ka ntwa. Mme Jesu o na re na batho ba ke ba ntsha jwang monahanong ona, hore ha ke a tlela ho lopolla ka tsela eo ba nahanang ke tla fihla ke fedisa puso ya Roma. Ke tlile ho tla ba lopolla ka tsela e sa tshwaneng le eo. Jwale temana ya 7, ha e le mona ke entse selelekela sena, ha re ya temaneng ya 7. Mona temaneng ya 7 re bona a tloha sinagogeng e Kapernaum, a tswela letsheng kapa lewatleng la Galilea. Sepheo e ne le ho tswela pele ho ruta a le hona moo letsheng la Galilea. Sena ona a bona e le sona seo a lokelang ho se etsa ka pele Bafarisi ba atleha ho phetha morero wa bona wa ho mmolaya. Matshweletshwele
ana utlwetse hore Jesu o teng mona Kapernauma, ba hlang dibakeng tse fapafapaneng, tsa hlang Judia, ba hlang Jerusalema, ba hlang Sidoni le Tire, metse eno kaofela e ne le batho ba tsebileng hore Jesu ke enwa o sa fihlile mona sebakeng sena seo a leng ho sona sa Kapernauma, Easter le tikolo ena ya Galilee. Mme jwale batho bao ha ba ntse ba fihla, ba bang ba fumana ho sa tswile ka hare motse, ke yana ka leshenyi, be ba se ba mosala morao ba ya hona teng. Matshweletshwele ana utlwetse moo hore Jesu Kriste o teng Kapernauma moo, mme jwale ha a tswa ka hara motse ba mosala morao ka bongata-ngata. E ne le batho ba bangata, ke se ke boletse hore ba tswang dibakeng tse fapafapaneng, haholo moo e ne ebile le batho bao re ka reng e ne le baheteng, e ne se batho ba leng Bajude fela, e ne le batho ba mefuta yohle kaofela. Ka lehlakong lena Bafarisi ba rera ho bolaya Jesu. Ka lehlakong lena Bafarisi ba batla ho bolaya Jesu. Ka lehlakong lena ho na le batho ba mo salang morao. Taba ena, wena moruti wa heso, le wena moreri, le wena mmoledi, taba eno e teng le hona jwale, e ntse le teng. Batho ba dikoto di pedi le hona jwale ho ntse ho na le batho ba ratang ho utlwa, ba batlang ho ya kerekeng, empa ho ba bang ba teng ba ipatla ka ntle ho moo ho sa thweng ho na le Modimo ho hang. Ba bang ba teng ba sa batleng hore ba utlwe letho ka se ka buang ka taba ya Modimo. Batho ba ikgethela ho ba le Jesu, kapa batho ba ikgethela hore ba be kgahlanong le yena. Ke re taba eno e boneng moo e ntse e tsala le nakong ya rona. Batho ka lehlakong lena ke ba batlang ho sala morao Jesu, ka lehlakong lena ke ba reng ba timetsa Morena Jesu. A re temane ya borobedi he. Temane ya borobedi e re ha ba utlwa tse kgolo tseo a di etsang, ba tla ho yena ba le bangata. Matshweletshwele ana a mo latetse hobane a ile a utlwa ka tseo Jesu a di entseng. Re hlokomele hore ha ho thwe ba mo latetse, ha ho thwe ba mo latetse hobane ba utlwile seo a se buileng. Ha ho thwe jwalo, ha ho thwe ba mo latetse hobane ba utlwile seo a se buileng. Empa ba bone seo a se etsang, kapa ba utlwile ka seo a se entseng. Hona ho bolela hore ha se ho utlwala fela ho leng molemo, ha se fela ho utlwahala, e le hore moreri wa heso, moruti wa heso, le wena mmoledi, ha se taba fela ya hore batho ba utlwe lentswe la Morena Modimo, empa ntho e kgolo hape ke hore ba le phethe, ba le etse, ba le phethahatse. Ke seo batho ba bonang e le yona tabola e etsang hore batho ba be le karolo e kgolo ditabeng tsa Ntate Modimo. Jesu ntse a sebetsa le hona jwale, o sebetsa ka hara lefatshe lena, ka hara lefatshe la rona, o ntse a sebetsa ka kereke ya hae. Hantle-ntle kereke ha ya tshwana ho e utlwe fela ka puo, e tshwanetse ho bona le diketso tse etsahalang. Ke tsona ditaba tse atametsang batho ho Jesu. Ke seo mareka a se rutang karolong ena. Le jwale taba ke hore hantle-ntle hona jwale na re etsa eng e kgodisang ba ka ntle ho kereke? Ke eng e re etsang e kgodisang ba ka ntle? Ho thusa batho ba ka ditsela tse fapafapaneng, ke sona seo batho ba se bonang, se ba bisetsang ho Jesu, e leng hore ka hohle-hohle re leke ka hohle hore re eng ka ntle, re se re boneng hore kereke tsa rona ho na le ntho tseo di etsang. Ha re ente temane ya borobong, sekepana se nne se mo emele, sekepana se ne se mo emele. E ne le sepheo sa hae sa hore a rute, e ne le sepheo sa hae hore a rute, mme sekepana seo se ileng sa mo emela e ne le sona seo a tla ruta bongata bo a dutse ho sona, hobane ne se tla re qelele lewatleng, ne se tla re qelele lewatleng, a tseba hore bona batho ka bongata ba bona e be wa ruta.
ha lokela hore ka letsatsi le matsatsing ana ho be teng batho ba ntseng ke re ho a lokela le kajeno bana beso, ho a lokela le kajeno hore ho be teng batho ba ntshang dintho tse itseng hore mosebetsi wa Morena Modimo o tse ho etsahala. Ho be teng batho ba ntshang dinthwana tsa bona hore mosebetsi wa Modimo o tswele pele. Ho a lokela le kajeno, ho a lokela o ntshe koloi ya hao o thuse hore moruti a tsebe hore a phethe mosebetsi wa hao. Ho a lokela go ntshe dikabelo hore go be le tjhelete tla tswa hore phethahatsa mosebetsi wa Morena Modimo. Ho a lokela go ntshe menehelo e fapafapaneng hore mosebetsi wa Modimo o ye pele. Mosebetsi wa Modimo o tswelle pele. Mesebetsi ya menehelo, mesebetsi ya dikabelo, jwalo ke hore lentswe la Modimo le tswele bathong. Sekepana ne se di teng, se ne se mo emele. Ke monga sona, monga sekepana sena ke yena ile ngare ke neelana ka sekepana sa ka hore Jesu a tswa ho ruta hantle matshwele go sena batho ba itielang ho yena, ba tlang ho yena ha bona a lutse bona haufinyana. Ha re temaneng ya 10 he. Temana 10 ha o fumana temana 10 o fumana hore Morena Modimo hantle o tlile lefatsheng ka Jesu. O tlile ka Jesu mora wa hae. Mme ka lebaka la hwane Modimo sa le teng a tlile hara batho ba ne ba na le kgohe, ba mamela, ba bitswa ke kgohedi eo Jesu a nang le yona. Batho ba bangata bana ba ipeteletsa, ba bile ba rata ho itiela ho yena hobane ba ne ba hloka ho thuswa. E ne se Modimo ya hole, Jesu ne se Modimo ya hole, ya senang kamohelo ya batho. E ne le Jesu ya haufi le batho. Batho ba bile ba batla hore ba leke hore ba be haufi le yena. Ntho ena ile etsa hore le meya ditshila e be itsebile hore na Jesu ke mang. Mme ya banna bolela hore wena o mora wa Modimo. Le meya ditshila ila hlokomela ha Jesu a le hara a batho. Yola re ye temaneng ya 11. Ha meya ditshila e mmona le yona ile ya kgodiseha le ho feta batho ba phelang hore enwa ke mora wa Modimo. Hobane ne iphumana e kopana le Modimo. E ne hlile e re ha e kopana le Morena Modimo ebe e utlwa e tshwanela ile meya hore e ka khumama. E ne e mo khumamela. Ebe e hwelehetsa ho Jesu e re enwa ke mora wa Modimo. Le ha ho le jwalo Jesu o ne a bua le yona meya eo hore e se ya phatlalatsa seo e se hlokometseng ka Jesu. Wena mmuye motle, ka jeko lena thuto ya ka ha e tlo ba telele, e hle ke rata ka jeko lena e be kgutshwane haholo. Wena moruti le wena mmoledi, taba tseba hore ha bosebeletsi ba Jesu bo tswile matsoho tshebetsong ya Modimo, ha bosebeletsi ba ha bo tswile matsoho tshebetsong ya Modimo, jwang kapa jwang, meya ditshila e a hlokomela. Ebile ya hlokomela hore na o mang. E a hlokomela hore o fela o le teng. E a bolela ka kotloloho le ho feta ho ka bolelwang ke batho ka tsa tshebetso ya hao. Ke re meya e ditshila e a hlokomela hang ha o dula tabeng ya Ntate Morena Modimo. Moya Modimo o sebetsa hantle ho ya ka moo Morena Modimo meya e ditshila ya ho hlokomela ho teng. Ebile ya o tseba na mang. Mme meya eo e ka rata hore e o fe diqholotso tse itseng, e o fe di-challenge, e le tsela ya hore e bone na o fela o tihile ho Morena Modimo hobane o se o na le matla ka hodimo ka lebaka la boteng ba Jesu eo o dumetseng ho yena, ka lebaka la Modimo ya tsamayang le wena.
o tseba meya eo e tseba le ho feta batho ba bang, e bolela ka kotlolo le ho feta ho ka bolelwang ke batho ka tshebetso ya hao. E a tseba hore na o qhiboletse dintho kae, e tseba hantle hore na ke kae moo o fokolang teng. Ka lebaka lena ngwaneso, wena moruti wa heso le wena moreri, tiya ka mehla bosebeletsing ba hao. O se ke wa ba le nako eo kwenyang kapa o fokolang ka tsatsi le leng le leng. Ngwaneso, re a leboha, ke kopa re etse thapelo. Modimo ntate rona, re ithuta ka yana taba tsona tsena tseo o di rutang ka tsona, ka seo Jesu a se entseng sebakeng sona sena. Modimo a rona ha matshweletshwele a mosala morao, o tswetse pele ho ruta. Mme ntate rona e halellang le rona re rute, re tle re tse ho hlalefa tsena Modimo, re di beha ka pele ho wena ka lebaka la hlompho ho wena le ho wena ntate mora le moya o halellang Modimo le mong. Amen. Mohau wa Morena rona Jesu Kriste, lerato la Modimo ntate, kopano le matshiso a moya hallang di be le rona jwale le ka hoseng kae. Amen. Kgotso ya Modimo e be le wena. Ke thuto ya 23 mme fella mona. Kgotso.